جی السلام علیکم جھوک ٹی وی وسیب دی آواز ناظرین جھوک ٹی وی دی طرفوں خوش آمدید اگر تساں ساڈے چینل تے نویں ہی وے تے ساڈے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے سو تے گھنٹی دے نشان تے بھی ضرور کلک کرے سو تاکہ ساڈی ہر آمن والی ویڈیو بر وقت تواڈے تک پہنچ سکے اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سارے حضرات محبت نال تے اچھی تے سونی آواز نال سونے محبوب دی ذات تے درود پاک دا نظرانہ پیش کرو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ سارے ٹھر کے پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ ہے لکھ لکھ شکر اللہ سیاں تیرا بہت سارا احسان تہے ہے لکھ لکھ شکر اللہ سیاں تیرا بہت سارا احسان تہے تو کل کائنات دا مالک ہے تیری رحمت تے ایمان تہے ہے بخشی الفت مٹھ مدنی دی دل مدنی دا دربان تہے توڑے حافظ بہوں گناہگار ہی سے پر سینے وچ قرآن تہے توڑے حافظ بہوں گناہگار ہی سے پر سینے وچ قرآن تہے 1,24,000 دے وچ محبوب میرا جڑا آکھڑ سی جے کو اپنے محبوب نال پیارے بنے دنیا ساری رکھ لائے جاتے یار دی یاری رکھ لائے یا پھر دنیا ساری رکھ لائے حضرت گرامی رب العالمین فرما محبوب غلامہ کو فرما لے انہاں کو جڑے اچھے حسن بشک ریسان گناہگارہ گناہ بشکے سان نیکہ کو جنت بھیجے سان گناہگارہ کو جہنم سڑے سان محبوب اپنے غلامہ کو فرما لے بھائی محسن توجہ کرنا گناہگارہ کو فرما لے گناہگارہ کو جہنم بھیجے سان نیکہ کو جنت بھیجے سان رحمت للعالمین نبی بے سارے نبی بے چارے نبی رول گئے کو گلامر والے نبی جملہ انجل آدھنا جڑا آسمان دا سورج چڑھتا ہے اے اچھیاں کو چمکین دائے جل نبوت دا سورج چڑھے پہلے چھکے کو چمکین دائے جل نبوت دا سورج چڑھے اے پہلے چھکیاں کو چمکین دائے میرا جملہ آخری توجہ کر آدھے یار دی یاری رکھ لے جے رب فرمایا سوڑیاں نیکہ کو بش کیسا گناہگارہ گناہی بش کرو میرے آقا رحمت للعالمین نبی دیاں اکھا میں جو آسو آئے سر چایا ارکی دی مالک الملک مولا جاتے یار دی یاری رکھ لائے یا پھر دنیا ساری رکھ لائے محبوبہ مولا جاتے یار دی یاری رکھ لائے یا پھر دنیا سارے محبوب دا کلمہ پڑھنا لے بیٹھے ماشاءاللہ وسیب دی آواز سے سارے سریکی جوان بیٹھے توجہ کرنا آدھنا اے اپنے حق دی آواز واسطے چینل لڑدا ودے جڑا آدھنا ماں بولی بھول ونجے ماں کو بھول وے دے حضراتی گرامی اسا سریکی ہے اسا ہر جا اپنی بولی بولنی حضراتی گرامی بولو اس چی کر کے بولو ذرا سبحان اللہ جڑے بندہ غیر ملک چی ہوئے اپنی بولی اللہ مل بوے دل خوش دی وے دے اچھی کر کے بولو ذرا سبحان اللہ حضرات محترم توجہ کرے سو انشاءاللہ میں بھی سریکی ہاں تو علی بھی سریکی آواز ہے ذرا میرے نال آواز ملا کے رب سونے دا ذکر کرو بولو ذرا سبحان اللہ حضرات محترم میں مختصر حاضری پیش کرنی ہے ایک سنا خان جوید بھائی باقی رہ گئے انت کو بعد ٹائم لے بڑے تے انشاءاللہ جڑا رب نال بھی پیار کرے تے رب دے رسول نال بھی پیار کرے تے میرے نال بولے ذرا سبحان اللہ مہربانی سلامت رہے توجہ کرنا 1,24,000 دے وچ محبوب میرا جڑا آکھڑ سی سر تے تاج نبوت دا یاسین دا صحرا پاکھڑ سی اس ویلے ویکھی شان میرے مدنی دا جڑا رخ تو گنڈ لہا کھڑ سی بخشش دی خاطر میرا مدنی سیاں رحمت دا میں برسا کھڑ سی بخشش دی خاطر میرا مدنی سیاں رحمت دا میں برسا کھڑ سی ساکو آسرے ہیں مٹھے مدنی دے جے کو آسرے نہ بولو ذرا سبحان اللہ نا حضراتی گرامی نبی دا غلام جی ہو جیا بھی ہوئے نا ان کو اے نبی ٹکر گناہگار ہے اے نی ٹکر ہے نبی دا غلام ادنا اے ہو عشقی انو گل دا پھندا نہ سمجھے اے ہو عشقی انو گل دا پھندا نہ سمجھے محبت سو
کرو میں دا ڈرامے سارے سریکی جتنے ہیں اے اردو ڈرامے سارے سمجھی بیٹھے ہونے تے انہاں کو حضور دا ذکر سریکی سمجھ نہیں آتا کچھ کر کے بولو رہا سبحان اللہ حضرات گرامی قدر توجہ کر اللہ عزت رہی سلامت رہے وسدہ رہے اللہ آباد رکھی میں قرآن پڑھتا ہوں تے انشاءاللہ نبی سونے دا فرمان پڑھتا ہوں اللہ دی قسم سنی داڑھی مننا تھی سکدے بے نمازی تھی سکدے لیکن مصطفیٰ دا غردار نہیں تھی سکدا مصطفیٰ دا غردار نہیں سی سکدا ساڑے سنیاں دے ایسے سینے ہیں ساڑے سینیاں وچ حضور دی آل دا بھی پیار ہے حضور دے اصحاب دا بھی پیار ہے حضور دی آل نال بھی پیار کرنا لے حضور دی اصحاب نال بھی پیار کرنا لے اگر چلا دے سبحان اللہ دی رات رہو ایمان والوں میرے پیارے محبوب دے پیارے غلاموں سنو رب العالمین خالق کائنات مالک لم یزل اللہ رب العالمین دا قرآن رب فرما کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم قرآن سن کے ٹھہرو یار سبحان اللہ بولو حضرات گرامی توجہ کرنا رب العالمین جتھے لفظ کل لاوے توجہ کرنا میرے سراکی دے بھیراؤ توجہ کرنا جتھے لفظ کل لاوے اللہ خطاب فرمین دے اپنے محبوب کو جڑلے اپنا آپ منوائے سی فرمائے سی محبوبہ فرما دے کل ہو واللہ احد سونیا تسا انہا کو آنکھو میں ہکا سارے نہیں میں بولیں دے اللہ زبان کس واسطے رہتی ہے دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی سنا اکھیاں بڑھائیاں سونے دے دیدار واسطے سادہ شاکر شجابادی بھی بولیں دے ذرا سبحان اللہ تو بولو ایسا کر کے بولیں دے جو یہ جہاں کوئی بول بھی نہیں سکتا یہ جہاں سادہ شاکر شجابادی بولیں دے جو وہ جہاں کوئی بول ہی نہیں سکتا کی میں بولیں دے ادھے آقا تو آنے نا دی محفل سجائی بیٹھا محفل سجا کے تے راہاں تے میں دیدہ بھی چاہی بیٹھا آسی نورانی چہرہ تے تھی سی ایک ہر منور اسی آستے تے میں بھی دیوے بجھائی بیٹھا آقا تو ہاڑنا دی محفل سجائی بیٹھا جب میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑے جن عقیدہ حضور دے نا دکھان دے پڑے غالباً اس بھائی نے ایک شیر پڑے حضرت گرامی میں ہوں دے حوالے نہ لے کو پڑھ چھوڑا جے کر پیارا نبی پاک نہ ہوندہ اسا بھولو باندر تھی دے جے تئی جی دے نک پاڑ پویندے پولے ساکو اسا نیت بھتیاں تو پٹی دے جے تئی جی دے ساکو سچا کال محمد پاک دا اسا ہون نہیں بھولو باندر تھی دے جے تئی جی فرمایا اسا ہون نہیں بھولو باندر تھی دے جے تئی جی دے اللہ اکبر فرما سونیا میں انہاں دیا شکلہ وال نہیں دیتا انہاں دے وچ سونے لاجے پالمہ تولا نورانی چہرہ پیا دیتا میرے مہربانی کر دے سو میں بھی تسا میرے مہمانی میں اتھاؤں دا تھوڑا میزبانا حضرات گرامی تواری آواز تواری محبت توارے دلہ نکال کرے دا بیٹا تے قرآن پڑھ دا بیٹا تھوڑا جہاں توجہ کرے کہ سبحان اللہ دی داد رہے حضرات گرامی قدر توجہ کرنا رب العالمین فرما کل ہو واللہ احد محبوب تسائنہ کو فرما دے اللہ ایک کے اندہ کوئی شریک نہیں اور وعدہ اولا شریک ہے مولا تو ہر شہد قادر مطلق ہے ان اللہ علا کل شہن قدیر ہے اللہ تو ڈریکٹینہ کو خطاب فرما جا اے والوی من لیسن کہ اللہ ایک ہے فرمایا محبوبہ میں رب ہو کے چانا کلام میرا ہوئے زبان تیری ہوئے سونیا میں رب ہو کے جانا کلام تیرا ہوئے زبان حضرت کلام میرا ہوئے زبان تیری ہوئے حضرت گرامی رب العالمین فرمائے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اللہ فرمائے محبوبہ اپنے غلامہ کو فرما دو جڑے آدن سا کو رب نال پیار سبحان اللہ بولو یار نہ میں
میں کوئی شرک والی گال کرنی ہے نہ میں ہٹ والی گال کرنی ہے اچھی کر کے بول یار سبحان اللہ حضرات کی ہمیں رب العالمین اس سے عید تے بولے دا پیاں جدے دل کو لگنی پئی او بولے یار سبحان اللہ حضرات کی ہمیں ورنہ پتھر دلانا ساری گال کہنی او دیکھن واسطے تابو چہل ہی دیتا صدیق اکبر بھی دیتے ہیں او کو دیکھ کے اپنی برائیاں نظر آنی ہیں یار غار کو محمد دا نور نظر آندا یار غار کو مصطفیٰ دا نور نظر آندا توجہ کرنا دیکھن اچھ فرق ہے حضرات گرامی قدر اگا بولو سبحان اللہ دیداد رہے یار حضرات گرامی اللہ عزت نے بھی آباد رہے بس نال پیار کریں جڑے آدھنا سالہ نال محبت کریں میرے آقا مکہ دے اندر گئے بیت اللہ شریف چلوا کرے اٹھا کچھ قریشی بتاں دی پوجا پہ کریں بتاں کو اپنا رب منی آئے میرے نبی فرما قریشیو اے بت عبادت لے کوئی نہیں اے بت پوجا لے کوئی نہیں اب اگر عبادت کریں دیو تو سچے رب دی عبادت کرو اگر عبادت کریں دیو اپنے سچے رب دی عبادت کرو انہاں کیا جواب دیتا انہاں فرمایا محمد اساں بتاں دی پوجا اس وجہ تو پہ کریں اے بت ساکو خدا نال ملا دے سن اے بت ساکو رب دی محبت چلاوے سن اللہ فرمایا محبوبا غلامہ کو فرما دے اگر واقعی رب نال پیار ہے فتبعونی تواڈی اتباع کر لویں محبوب تواڈی اتباع کر لویں تواڈے نال پیار کر لویں اللہ کہ اگر میری اتباع کر گی تو نے میرے نال پیار کر گی تو نے فرمایا یحببکم اللہ وال میں رب نال پیار کرے سا یہ تو پتہ چلا جڑا حضور نال محبت کرے حضور دی اتباع چاہے رب نال پیار کرے دا رب دے نال سبحان اللہ دی داد نے یار سارے کیویں بیٹھے ہو اچ کر کے بولا یار سبحان اللہ حضرات محترم توجہ کرنا میرے محبوب تے غلامو رب العالمین فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ اللہ اس نے بھی یارا حضرات کی گرامی قدر اللہ محبت سلامت رکھی توجہ کرے فرمایا محبوب غلامہ کو فرما رہے ہو اگر اے رب نال پیار کرنا چاہن رب دے نال پیارے تابع چ سچن اگر انہاں کو رب نال سچا پیار ہے انہاں کو فتبعونی تواڈی اتباع کریں اللہ جے میری اتباع کر گئے ولی نا کمسی فرمایا یحببکم اللہ لجپالا تواڈے رنگ وچ رنگی ونجن تواڈی محبت چا ونجن میں رب انہاں نال پیار کرے سا اللہ جے تو انہاں نال پیار کرے سے ول کیا انعام رے سے فرما ویغفر لکم ذنوبکم جڑے میں رب پیار کر گی تا میں انہاں دے سارے گناہ معاف کر چھڑے جڑے میں رب انہاں نال پیار کر گی تا میں انہاں دے سارے گناہ معاف فرما دے سا بولو 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 یار بولو میرے ساتھی کا حضرات گرامی قدر توجہ کرنا رب العالمین خالق کے کائنات نے فرمایا سجنوں توجہ کرنا حضرات گرامی میرے والے ایک مت تیرے اتے بولا آدھے انمول موبائل دل سادا نہ چاہے جے تک کہاں آدھے انمول موبائل دل سادا اندہ بیلس قرب کمال تھی سی اندے عشق دے سگلر ہر ویلے اندے ریج دی قائم مثال تھی سی ہے پنج تن پاک نمبر صدا ہر مشکل ہر حل حال تھی سی جدا عامر عشق دی سم پاتو والے ڈیکٹ مدینے گال تھی سی خالی فیل حال عشق دی سم پا جڑا ایک بنا دا کھڑے کو بنا والے تو سارے کو دے سی اچھی کر کے میں یار سبحان اللہ اگو ایک بھی آئی بولے آدھے تیرا ایزی لوڈ کراچی تو کرے سیٹھ روانہ آ سکتا ہے کوئی کر دے تو سیٹھ روانہ ایزی لوڈ آوے سی نا آوے سی آدھے تیرا ایزی لوڈ کراچی تو کرے سیٹھ روانہ آ سکتا ہے نہ رول سکتا ہے کسے رستے وچ بن سیس نشانہ آ سکتا ہے تیرے ذہن کو سیس سنبھال گی دے پیغام روزانہ آ سکتا ہے تیرے نال تو حافظ یاد تے کر حسنین دا نانا آ سکتا ہے توجہ کرے سو میں جڑے تمہاری توجہ ہٹ دی ہے نا میری توجہ ہٹ رہی ہے تو سا میرے در توجہ رکھ سو انشاءاللہ میں 20 منٹ اس تو زیادہ نہیں لاؤنا کیونکہ ایک سناخ ہم بھائی جوید باقی انہوں نے کوئی چند منٹ بنے سبحان اللہ دی داد رہو دیکھو میں جتنی دیر بلے سے میں کہنا دل لکھے نا کسے دے ہٹ کرے نا قرآن پڑھ سو نبی سونے دا فرمان پڑھ سو ہاتھ چاہ کے داد رہے در سبحان اللہ دی اللہ تیرے ان ہاتھا میں برکت رہے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا
علی منائدہم جنل زبانہ تے مہرہ لگ ویسن زبانہ چپ راسن اے ہاتھ کیتے دیا کمائیاں دے سن اے بھی اکسن کملی والے جنل توڑا ناوے کھڑا تھی جو سبحان اللہ علیہ پڑھا قرآن سبحان اللہ دی رات نے ایمان والوں میرے پیارے محبوب دے پیارے غلاموں سنائے رب العالمین فرمائے محبوب جڑا توڑی نال پیار کرنا چاہتا ہے جڑا دے کہ میں تو رب نال سچی محبت ہے رب نال سچا پیار ہے انہاں کو فتبعونی توڑی اتباع کرن مولا کیویں کرن فرمایا محبوب جویں تساں چل دے وے اوویں چلن جویں تساں کھاندے وے سنت دے مطابق کھاون لباس سنت دے مطابق ہوے چلنا سنت دے مطابق ہوے اٹھنا سنت دے مطابق ہوے پانی سنت دے مطابق ہوے کھانا سنت دے مطابق ہوے زندگی سنت دے مطابق ہوے اللہ دی قسم رب اونچیاں برادریاں نہیں دے دا رب اونچے خاندان نہیں دے دا رب دے دا ہے جڑا او دے یار دا بن جاوے رب او دا ہی بن جاوے جڑا او دے یار دا بن ونے رب او دا بن وے جڑا او دے یار دا بن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ہر کہندہ ایک اپنا جذبہ ہوندے نا سی سلامت رہے ہیں کوئی نعرے لا کے حضرات غلامی اجنا لکھویں دے کوئی جواب دے کے غلام حضرات گرامی قدر توجہ خدا دی قسم رب دی بارگاہ دی اندر برادریاں نہیں نٹھیاں نہیں خاندان نہیں نٹھا ملنا اگر خاندان نٹھا بنیا ابو لہب آگ دے شولے طرح چمکدا آگ دے شولے طرح رنگا سی اللہ دی قسم توجہ کرنا میرے نبی دا غلام حضرات گرامی برادری بھی اونچی ہاں لیکن رب فرمائے تبت یدا ابی لہب وتب وہ شالا برباد تھی میں تے ہاتھ ٹوٹنی ہلاک تھی میں ابو لہب مولا برادری بھی اونچی ہے نام بھی اونچا ہے فرمایا میں برادری تے نام نہیں دے دا مولا تو کیا دے دے فرمایا رنگ دا پاوے کالا ہوئے نسل در نسل غلام ہوئے نام دا بلال ہوئے میں کعبے تے بھی کھڑا دینا یار دے سینے بھی لگا دینا توجہ سلامت رہو محبت رنگ رکھائے ہوئے کریوال میں سبحان اللہ اللہ عزت برکت عطا فرماوی توجہ کر اللہ اکبر فرمائے میرے یار تیرے جڑا رنگ چرنگ جڑا میرے محبوب کی محبت جاونے وہ سنیو مبارک ہوئے توڑے سینے پوست سافر اللہ دی قسم آل نال بھی پیار کرن والے اصحاب نال بھی پیار کرن والے علی او علی نے جنہاں میرے محمد دے کندیاں دی سواری کی تھی آنکھو جڑا مصطفیٰ دے کندیاں دی سواری کرے او کو علی آخ دے جندے کندیاں بھی خود محمد سواری کرے ان کو صدیق آخ دے کمال ہے سلامت رہو وزدے رہو آباد رہو حضرات گرامی سینہ ٹھار دیتے ہوئے میں کو اپنے تو زیادہ خوشی توارے سنن دی تھی توڑے سنن دی تھی اللہ عزت برکت عطا فرماوی توجہ اللہ اکبر کبیرہ حضرت گرامی الحمدللہ ان سینے دے اندر آل دا بھی پیار ہے اصحاب دا بھی پیار ہے اللہ اکبر علی جناب کعبے دے اچھو پت توڑے گئے ایک پت چاہا شیر خدا نے عرض کی تھی کملی والے اور میرے کندیاں تے سوار ہو پت توڑے فرمایا علی تو نبوت کا وزن نہیں چاہ سکتا آج میں محمد تے کندیاں تے سوار ہو جا آج میں نبی دے کندیاں تے سوار ہو جاؤ حضرات گرامی مولا علی حضور دے کندیاں تے سوار ہے ارکی دی سونیا اللہ دے عرش دے قریب پہنچ گیا اللہ دے عرش دا پاوا پکڑ گیا فرما علی تلے آ جاؤ مولا علی تلے آئے تے مسکرامن لگ گئے میرے نبی فرما علی کیا گال ہے ارکی دی سونیا عرش تو چھلانگ ماری ہے کچھ نہیں ہویا فرما علی تے کچھ چڑھاون والا نبی ہاں لہاون والا جبریل فرمایا تے کو چھٹا کی میں لگے نا تے کو چڑھاون والا نبی ہے تے کو لہاون والا علی او علی جڑے حضور تے کندیاں دی سواری کرن ہجرت والی رات جندے کندیاں دی خود مصطفیٰ سواری کرن او کو صدیق اکبر آخ دینے اللہ دی قسم ہے جڑا میرے مصطفیٰ دے گھر دولہ پڑھ کے اننے او کو حیدر قرار آخ دینے جندے گھر خود محمد دولہ پڑھ کے او کو صدیق
شان صدیق اکبر دا تے اسا حق والے دے حق کیوں رکھو سبحان اللہ بولیا راضی ہوئے نا راضی ہوئے اللہ اکبر 14 منٹ میں باقی حاضری پیش کرے سا اس تو بعد حاضری کلوز کر دے سبحان اللہ دی کری والدات دے چاہ لذت ہی ہوئے تو سبحان اللہ دی داد دے رب العالمین خالق کے کائنات نے فرما کل محبوب بول جتے لفظ کل لاندے نا اللہ اپنے یار کو خطاب فرمائے دے محبوب کو خطاب فرمائے دے فرما محبوب انہوں کو فرما دے اگر واقع رب نال پیار کریں انہوں کو فتبعونی تواری اتباع کریں تواری اتباع کریں جملہ بڑا پیارا سبحان اللہ دی رات نے کیونکہ میں آل اصحاب نوحان دا نوکران میں نوحان دا نوکران توجہ کریں میرے محبوب دے غلاموں گل پیار دے کرنا فرمائے محبوب نہ کو اگر حضرت کرم نہ کو فرما دے اگر واقعی رب نال پیار کرنا فتبعونی تو اتباع کرنا اللہ فرمائے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ رسول اللہ دی اطاعت خدا دی اطاعت اللہ فرمائے رسول اللہ دی اطاعت کرو حضرت کرم اللہ دی اطاعت کرو تکو مرنا پوسی رسول دی محبت خدا دی محبت رسول دا پیار خدا دا پیار رسول دی اطاعت خدا دی اطاعت رسول اللہ نال محبت خدا نال محبت میرا دی رات رب نے فرما دیتا محبوبہ تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں محبوبہ واپس جائے آپ مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے اللہ اکبر کبیرہ توجہ کرنا رب العالمین فرمائے حضرت کرم محبوب تاری اتباع کریں تاری نال پیار کریں اللہ جلت میری اتباع کر گی دونے فرمائے یحببکم اللہ میں رب انہ نال پیار کرے سا میں رب انہ نال محبتہ کرے سا وہی تو پتہ چلا جدے سینے وچ مصطفیٰ دا پیار ہے ادھے نال خدا پیار کریں دا ہے خدا پیار کرے دے جتم خدا پیار کرے فرما وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ میں اندے سارے چھوٹے وڈے گناہ معاف کر چھوڑے نا چھوٹے وڈے سارے گناہ میں اندے معاف کر چھوڑے نا اور اللہ اکبر جڑا میرے محبوب دے رنگ چلنگی وجے نبی دے غلاموں فرما واللہ غفور الرحیم میں غفور الرحیم میں بخشن والا ہوں میں کو کون ہے پوچھن والا توجہ کر تھوڑا جہاں کا چلو سبحان اللہ دی داد رے حضراتی گنوں میں قدر گا چلو حضراتی گنوں میں قدر میرے نبی دے غلاموں جدی اندر حضور دی اتباع حضور دے رنگ چرنگے آگے اللہ پاک نے کو مقام بھی وکھرا عطا فرمائے حضراتی گنوں میں نماز عصر توقع دے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر ادا فرما لے حضرت مولا علی شیر خدا نے نماز عصر ادا نہیں کی تھی جھولی علی دیئے سر نبی دا ہے مولا علی رو سورج والے دے اور نبی دے چہرے والے دے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ان رسول اللہ دی اطاعت ان رب دی عبادت عقل دے عشق دا جھگڑا لگ گیا عقل نماز میں گئی عشق دے اطاعت عقل دی نماز قضا تھی ویسیا حضرت کرام میرے نبی دے غلاموں عشق دے یاد دے آرام وچ اگر خلل پاک نماز بڑی تکیا نماز میرے نبی دے غلاموں ادے کاف قاضیا کھول کتاب دے سامنے کو ادے کاف قاضیا کھول کتاب دے سامنے کو ان وقت نماز دو یار آگے ایک بیت فرض عظیم دو ہی میری سوچ تو پانی تار آگئے اتشاد نماز قضا پرسو پہلے ادب کرو سرکارہ اتشاد نماز قضا پرسو پہلے ادب کرو سرکار آگئے حضرت گرم قدر اقلا دیے جگہ عشق دینا جگہ حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا حضرت مولا علی دیا اکھا میں چواسو آج نعرے مارنے آسان ہے لیکن مولا علی دی سیرت کے عمل کرنا بڑا مشکل ہے خدا دی قسم کھا گیا دا ایک نماز کرا ہوئی ہے اللہ اکبر اے علی نمرے والے صحابہ نال پیار کرنے والے ایک نماز کرا ہوئی ہے شیر خدا دے آنسو دیئے زمین تے نہیں گئے کپڑے تے نہیں گئے آنسو جو قیمتی ہاں گئے کہ تل وقت اللہ اکبر
وہ دوہا دے چہرے دے ہیں حضور فرمایا لی کیڑی چیز روائے سونے نماز قضا ہو گئی ہے کداں تو ہی رونے قضا نماز تھے کداں تیرے چک تو آدھے برادری راضی تھی وے شادیاں خوشیوں میں پہنچ دے برادری راضی تھی وے بھیران آپ نمانیوں پتروں کو بھیجنے نے بھیراما کو بھیجنے نے برادری راضی تھی وے یار روس پوے یار گلٹر میں نے یار راضی تھی وے خدا دی قسم کداں اے بھی سوچے کہ رب نہ ناراض تھی گیا ہوئے کہ رب کو نہ ناراض کر بیٹھے ہو اللہ دی قسم برادریوں تو بغیر گزارے تھی ویسے اگر رب ناراض تھی گیا دنیا اور آخرت برباد تھی ویسی رب کو ناراض نہ کر اگر محفلہ کرا کے بھی تے کو کوئی سمجھ نہ آوے وہ تیری محفل کرامر دا کوئی فائدہ نہیں آ شریعت محمدی تے قدم رکھ لائے میرے مصطفیٰ دے رنگ بچ رنگ بن تیری دنیا ہی کامیاب ہے تیری آخرت ہی کامیاب ہے سارا کوئی تو سارے واسے حضور نے منتہ کی دیا اللہ اکبر توجہ ہے میرے بھائیوں دی سبحان اللہ اچھی اللہ اکبر کبیرہ توجہ کرنا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا توجہ اتنا ہی میں تو کوئی گال سمجھ مومنی دی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ مومنہ دی پاک کمہ جڑے امہ دنا سوڑ کے ٹھر دن سبحان اللہ اللہ تو کو سلامت رکھے حضور تشریف فرمائن حضور دا سر اما عائشہ دی جھولی ویچے امی عائشہ پاک نے اڈو ستارے والی ٹھا اڈو حضور دے چہرے والی ٹھا ارکی دی یا رسول اللہ ایک سوال کرا میرے نبی فرمایا عائشہ بولو کیا بول دے ہو فرمایا یا رسول اللہ پوچھنا اے جانیاں جتنے آسمان دے ستارے کھڑے ہیں تواری امت دے جو کہیں دیا نیکیاں بھی اتنی ہیں عقیدے دی گال ہے مومنہ دی پاک امہ دا عقیدہ اے نبی آسمان دے ستارے بھی جان دے غلامہ دیا نیکیاں بھی جان دے غلامہ دیا نیکیاں بھی جان دے میرے نبی مسکرا کے فرمائشہ جتنے آسمان دے ستارے ہیں نا اتنے میری عمر دیا نیکیاں ہیں اتنے میرے عمر دیا نیکیاں ہیں اب خاموش ہو گئے عرض کی دی یا رسول اللہ میں تاکہ میرے بابے دنا اکسو تو سا عمر دنا فرمائشہ عمر دی ساری زندگی دیا نیکیاں ایک پاسے تیرے بابے صدیق اکبر دی غار والی ایک نیکی ایک پاسے تیرے بابے صدیق اکبر دی غار والی ایک نیکی ایک پاسے حضرات گرامی توجہ کر اونچی بول گیا سبحان اللہ بڑا پیارا نقطہ آگے حضرات گرامی سیدنا صدیق اکبر اتباع رسول چن محبت رسول چن ترائے راتی تے ترائے دے میرے مصطفیٰ دا چہرہ تک دے رہ گیا حضور دا چہرہ دے دے رہ گیا حضرت صدیق اکبر حضور دا چہرہ دیتے تے میرے آقا ترائے راتی تے ترائے دے کے کو دیتے آقا نگاہ صدیق دی ہے نگاہ مصطفیٰ دی ہے چہرہ صدیق اکبر دا ہے اتھائی جملہ سن اللہ دی قسم ہے کلیجے جٹھن پوسیا آنکھو اے نگاہ اگر پتھروں تے پوے کلمہ پڑھ لیندے نے اگر اے نگاہ سورج تے پوے واپس موڑاں گے اے نگاہ چند تے پوے ٹکڑے تھی ہوندے اگر میرے مصطفیٰ دی نگاہ توجہ ہے سلامت رہو وقت نڑے آگے بس میں اور کو جان چھوڑا نہ رہا سبحان اللہ اچھی بولو یا سبحان اللہ حضرات کرام اگر میرے مصطفیٰ دی نگاہ چند تے پوے دو ٹکڑے کر لیں لیے اگر اے نگاہ درختہ تے پوے قدمیں جھکا لیں لیے حضرات گرامی موسم حضرات گرامی بارش دے اندھیری رات دے غلام بیٹھے میرے مصطفیٰ کریم دے غلام آلی کی دی سونیاں بیر بارش ہی ہوئی ہے لیکن اندھیرا بھی بہت زیادہ ہے اسا کار بھی بننے میرے مصطفیٰ نے چھڑی چاہی آپ نے نگاہ چھڑی تے پئی چھڑی غلام دے ہاتھ تجری تھی فرما جاؤ غلامو اے چھڑی پکڑ لو جی میں اگا کرے دے وے سو تا کو روشنی عطا کرے دی وے میرے مصطفیٰ دی نگاہ پہ یہ چھڑی دے ہوتے تے چھڑی روشن تھی گئی غلام ٹورن ایمیں ساکو تو بیٹریاں بیلنیاں بونی ہیں نا تے غلام ایمیں چھڑی اگا کرے دے گئے رب روشنی نہیں کھیدا گے چھڑی دے تے نگاہ مصطفیٰ دی پیا اگا پہنچیں تے رستے جدا جدا ہن ایک دا گھر انڈے ایک دا انڈے ہن تروڑن تے دل نہیں کرے دا ایک کو کھیتے مر تے دل نہیں کرے دا ایک تے ڈیمن تے دل نہیں کرے دا تروڑن تے دل نہیں کرے دا ایک نے مشورہ تے ایویں کرے نے کیونکہ تے تے نگاہ مصطفیٰ دی پہ گئی ہے چھڑی نہ ملا لو اچھی بولا یاد فرما چھڑی نہ ملا لو جے تم چھڑی نال چھڑی جو ملائی نے چھڑی بھی روشن تھی گئی ہے حضرات گرامی گل کرنے مقصد ہے حضرات گرامی اگر نگاہ چھڑی تے پوے چھڑی روشن ہو جاوے اور ترے راتی تے ترے دے جڑی نگاہ صدیق اکبر دے چہرے تے پودی رہ گئی ترے راتی تے ترے دے
جڑی نگاہ صدیق اکبر دے چہرے تے پوندی رہ گئی اللہ اکبر کبیرہ اٹھ کر کے کروار بولے دار سبحان اللہ منٹ 4 تے میں انہاں چاراں دے وال پوندا اے چار بھی ماشاءاللہ بڑے نسبت والے نے اٹھ کر کے کر بول سبحان اللہ حضرت گراں میں قدر گل کراں حضرت گراں میں نماز قضا ہو گئی میں کو گل او پچھلی پوری کر لواں ام المومنین فرمایا سونیا آسمان دے ستارے تے تیری امت نے کیا میرے نبی فرمایا ہاں ہاں جتنے آسمان دے ستارے میری امت نے کیا فرمایا امت دی ساری نیکیاں تے صدیق دی ایک نیکی توجہ کرنا حضرت گراں عمر پاک نے ساری نیکیاں سامنے تنے کی دیاں کوئی جلوت وچ کوئی خلوت وچ یعنی اپنی زبان چاہا کوئی چھپ کے کوئی زہر حضرت گرامی ویلا تہجد ہوئے اولے رب دی ذات تو بعد کوئی دیکھن والا نہیں ہوگا کئی نیکیاں بندہ چھپ کے کریں گا کوئی نیکیاں بندہ توجہ ہے بندہ زہر ہو کے کریں گا اور عمر دی ساری زندگی دیاں نیکیاں جڑیاں چھپ کے کی دیاں میرے نبی او بھی جان دینے جڑیاں زہر کی دیاں میرے مصطفیٰ او جان دینے حضور دے وصال کوئی بعد جڑیاں نیکیاں عمر نے کرنیاں میرے مصطفیٰ اے بھی جان دے رہے اتو پتہ چلا میرے نبی فرمایا قیامت تک آمن والے میرے جتنے غلام میں سب دے نام بھی جان دا انہاں نیکیاں بھی جان قیامت تک آمن والے میرے جتنے غلام ہیں میں سب دی نیکیاں دی بھی خبر رکھدا سب دے ناماں دی بھی خبر رکھدا اور میں نبی کو اے بھی پتہ ہے کہ کائیں دا خاتمہ برباد تھیونے تے کائیں دا خاتمہ ایمان تے دیونے بس اینڈ آگیا توجہ کرو میری آخری گالے ہے دوستو میرے بھائی جڑی جدو جہد کریں دے پہن حق دے کریں دے پہن سارا کوئی سریکی کہیں دفتر جوان کھڑے نا اور سریکی گال کرنے جا پڑی توہین سمجھ دے آدھے میں تاں پڑھا اے سامنے پڑھا لکھا بیٹھے تے میں ایندے نال گال کیویں کراں انہاں دا ذہن اے ہے اگو سنن والا سریکی ذہن رکھنا والا ہوئے تے بولن والا بھی سریکی ذہن رکھنا بولن والا بھی سریکی ذہن رکھنا والا ہوئے میں پہلے ابتدا دو گال کر چکا تے جڑی مادری زبان ہوئے نا ماں بولی زبان ہے کو آدھے تے جڑا ایکو بھول ونجے سادے سیانے آدھے نا ماں کو بھول ویندے تے اپنی زبان کو بھولنا نہیں چاہیے سبحان اللہ دی داد رے تے میرے بھائیو سارا مقصد ہے کہ سارے ہوتے اللہ اور اندر رسول راضی تھی ٹھیک ہے نا 5 وقت دی نماز پڑھو بیبیاں عورتاں پردے دا انتظام کریں میرے مصطفیٰ نے قیامت یا نشانیاں دسائیاں فرمایا وقت اسی قیامت یا نشانیاں میں جو نشانی ہے عورتاں کپڑے پا کے ننگیا نظر آسے عورت دوستے پردہ ضروری ہے مستور چھپی ہوئی چیز دا نہ ہے اگر جڑی چیز چھپی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ انہیں شانہ بدھا دیتا ٹھیک ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ جو دعا ہے اللہ سا کو 5 وقت نمازی بناوے کئی آمین نہیں آکے بھائی مولوی صاحب سارے گال 5 وقت نماز پہوئے پہلا سوال ہے نماز پہلا سوال نماز دا کیتا ویسے نماز پڑھو بچیاں کو نماز پڑھو میرے نبی فرمایا جڑے گھر چ نماز کہنی او گھر ہی کہنی کیا ہے فرمایا قبرستان ہے جڑے گھر چ نماز کوئی نہیں نا او گھر قبرستان ہے تے اگر تھوڑے میرے بزرگ بیٹھے ہیں پچھلا ٹائم دیکھ کنو پچھا دور جڑا گزر گئے جڑے سارے بزرگ نمازاں پڑھ دیاں بے نمازی عورت دے ہاتھ دا کھانا نہ کھاندے بے نمازی عورت دے کھانے دے وچ برکت نہیں ہوندی اگر او جڑے ان حضرات گرامی قدر بیبیاں تہجد پڑھ کے کھانے پکا پترا کو کھوے نہیں پتر بابے فرید کے پیدا کی آج کوئی اگر آج بھی ماں تہجد پڑھ کے پتر کو اٹھامن والی ہوئے بابا فرید تا آ نہیں سکتا کوئی بابے فرید دا غلام دا آوے ہی آوے اللہ تعالیٰ سا کو حضور دی اتباعی زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے بھائی جوید کو کیونکہ میں ایسا بندہ نا میں نہ کہیں دی دل آزاری نہ تھی وے کہ بھائی ایک دا نام بچ گیا یہ 2 منٹ دی اپنی حاضری پیش کریں اس کو بعد آپ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم
قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس مالك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر اللہ اکبر وللہ الحمد آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پروردگار خالق و مالک مولا جو کچھ اس محفل پاک کے اندر تلاوت کلام پاک ثنا خوانی یا اللہ واعظ و نصیحت ذکر و اذکار حاضرین نے سبحان اللہ ماشاءاللہ درود پاک دا ورد کیتا یا اللہ تمام ذکر و اذکار دا ثواب جو تیرے لیے تو رزق جو خیرات دا انتظام کیتا کہ تمام کلام تمام کو اپنی پاک بارگاہ وچ قبول فرما تمام دا ثواب سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم دی بارگاہ توفتاً ہدیتاً پیش کرنے قبول فرما امہات المومنین اہل بیت اطہار صحابہ کرام تابعین تبع تابعین بزرگان دین عاشقان رسول کلک 24,000 پیغمبر شہدائے کربلا شہدائے احد شہدائے بدر کلغوث کتب ابدال ولی دی بارگاہ پیش کرنے قبول فرما میرا پروردگار اس وقت دور و نزدیک تو جتنے میرے دوست بھائی بزرگ بچے تیری پاک بارگاہ ہاتھ پھیلائی بیٹھے اساں سارے دے جتنے ٹر گئے سب دی بخشش فرما سب دے درجات بلند فرما خالق و مالک مولا خصوصاً سیف دعوت دے جتنے خاندان دے افراد اس دنیا فانی تو چلے گئے میرا پروردگار سب دی بخشش فرما ساری بہن نے جو اپنے رزق حلال جو حضور دے میلاد وچ خرچ کیتے یا رب ذوالجلال اپنی پاک بارگاہ وچ قبول فرما یا رب ذوالجلال ہر قسم دی زمینی آسمانی آفات کو بچا یا رب ذوالجلال خالق و مالک مولا جتنے حضرات اس محفل دے اندر شریک ہیں میرا اللہ جڑے دکھی ہیں دکھ دور فرما نے جڑے پریشان ہیں پریشانیاں دور فرما قرضداراں کو قرضے تو نجات عطا فرما بے اولادیں کو اولاداں عطا فرما اولاداں والے دیاں اولاداں کو نیک بنا یا اللہ شریعت محمدی تے چلن والا بنا بے حیائی دے ہر کم تو سا کو محفوظ رکھ یا اللہ سا کو ہر نیک کم کرن دی توفیق عطا فرما یا اللہ جو سارے اس چینل دے دوست بھائی بزرگ دور و نزدیک تو سفر کر گئے میرا اللہ انہاں کو قدم قدم تے مولا خیر و عافیت والا معاملہ فرما انہاں کو اپنے نیک مشن تے کامیابیاں عطا فرما سارے مہمان ہیں یا رب ذوالجلال سے نواستے دعا کرے نے میرا مالک جس حق واسطے
واسطے انہاں دی آواز ہے میرا اللہ اس آواز دے اندر مزید برکت عطا فرما ہر قسم دی زمینی آسمانی آفات کول بچا پریشانیاں مصیبتاں کول بچا عالم اسلام دی خیر فرما سارے ملک پاکستان دی خیر فرما حضور دے ہر غلام دی خیر فرما میرا اللہ سا کو 5 گانا نماز پڑھن والا بنا حضور دا سچا عاشق رسول بنا میرا پروردگار جو منگے عطا کر جو نہیں مانگ سکے جو سارے حق وچ بہتر بن منگے عطا فرما اسا سارے کو بار بار مکہ مدینہ نکھا یا اللہ جنہ دے والدین اس دنیا تے نہیں رہے میرا اللہ انہاں دے والدین دی بخشش فرما دے جنہ دے والدین حیات ہیں میرا اللہ انہاں کو صحت عطا فرما جنہ دے والدین حیات ہیں صحت دے نال لمبی عمر عطا فرما اولاداں کو والدین دی خدمت دی توفیق عطا فرما میرا اللہ جنہ دی بچیاں بچے جوان ہیں رشتیاں تو پریشان ہیں میرا اللہ انہاں دی غیبی مدد فرما سب دی بیٹی بیٹے دے مقدر اچھے بنا سب دے نصیب اچھے بنا میرا اللہ سب کو اپنے پیارے نیک اچھے لوگوں میں شامل فرما دے یا اللہ سب کو ہر برائی تو محفوظ فرما ہر نیک عمل کرن دی توفیق عطا فرما یا اللہ جو منگے سے عطا کر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم سارے بھائی محمد جعفر غوثیہ سوڑ والے اللہ پاک انہاں دے علم و عمل برکت عطا فرماوے اللہ پاک انہاں دے رزق برکت عطا فرماوے رب العالمین خالق و مالک مولا جتنے آئے بیٹھے جنہاں دے دل دے اندر اچھیاں مراداں نیک مراداں اپنے محبوب دی محبوبیت دا واسطے سب دی نیک مراداں پوریاں فرما سب دی نیک تمنا پوریاں فرما یا اللہ خالق و مالک مولا رب ذوالجلال ہر مسلمان دی حفاظت فرما مسلمان کو مسلمان دا درد عطا فرما مسلمان کو مسلمان دی پہچان عطا فرما یا اللہ مسلمانہ کو ایک ہون بنا بنا الہی تو آسان کنی مشکلات تو فعل محمد علیہ السلام الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت مرد کنی بر قبول منو دست دامان آل رسول صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد